لا إله إلا الله. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، نشكره على مواسم الخيرات والإنعام، ونحمده على لطائف الإحسان للأنام، وأصلي وأسلم على خير من صام رمضان وقام وتهجد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الصائمون، أيتها الصائمات، فإن هذه اللحظات في هذا الأسبوع الأول من شهر رمضان تبشرنا بأيام وليال فاضلة، فقد دخل علينا شهر رمضان، شهر الصوم والقيام والقرآن والصدقة والرحمة، شهر رمضان المبارك. فكان حقا علينا أن نطلع على فضائل هذا الشهر الكريم وفوائده وبعض أحكامه، لنفوز بخيراته وبركاته العظيمة. قال تعالى مناديا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فمن فضائل شهر رمضان وفوائده: أولا نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. ثانيا فتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتسبيد الشياطين في شهر رمضان. ثالثا مغفرة الذنوب للصائم والقائم في شهر رمضان. رابعا كثرة العتق من النيران في شهر رمضان. خامسا أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، جعلني الله وإياكم ممن يشفع لهم الصيام. سادسا أن جزاء الصائم غير مقدر بقدر معلوم. سابعا يكرم الله الصائمين يوم القيامة عند دخول الجنة، فهم يدخلون عند باب الريان. مسبة جلبة الدبر جغليت دي الله تبارك وتعالى جولين لادمكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا سيدوا على ريتيدو غونغا سوانا goto pettum woni allahu tabaraka wa taala. Iɗen seedo kadi jeyaɗo makko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo allahu tabaraka wa taala o yettini nelal ngal. musidɓe julɓe tedduɓe, mbiɗo wasiyo hoore am wasiyo on kulol allahu tabaraka wa taala. musidɓe julɓe, oɗo woni juma arano on e nduɗo lewru korka 2026 l'an 2026. Allah tawni en fuɗɗode nden yo tawnu en rawnode nden, kala mo tawnali o yaafo ɗum so ƴettita. haray dey tawnede nduɗo lewru khutba feƴƴunoɗo on ko waɗanoɗo khutba kayfa nastaqbilu shahr ramadan, ko honno jaɓɓorten nduɗo lewru korka. ko ɗum oustaz Ba waɗanno en ɗo khutba no jeyano e koɓe yewti en yen toro Allah yo Allah subhanahu wa taala tawnu en lewru ndu.
Allah jaabini du'a men o wi'en alhamdulillahi rabbil alamin. Joni haray bay Allah subhanahu wa ta'ala tawni en ko en wakkilo tinnoden rewen en Allah tabaraka wa ta'ala waden en ko moƴƴi mo be men yo fibu en toraki ɗum kono mo be nangiro ramadan ɗo wona e las ramadan ma parce que no ɓe nawsadari huɗugol men o oya subaka mo juulata on no gasa yontere walla jonte ɗin no woɓɓe mo yiika internet imamujo julnuɗo subaka ha o gayni o ƴetti rayda makko on mo yawde ɗaɓɓa arsike makko waɗa accident ɓe nayi mo ka lattane o feƴƴini ɓe juuli mo ɓaawo juma on ɓe wattinoyi piiji ɗin fof koye juuli allahu tabaraka wa taala woni yo Allah yurme mo yaafo waɗa aljanna werde makko ko waɗi siɗen wona ɗum no woodi ɓe horuduno ɗen rowani ka juldere salmodirɗen wiɗen Allah tawni en hikka to Allah tawni en ko arata mo tawnali o yaafo so ƴettita Allah tawni en suumayeji buy tori ɗen ɓe tori honto ɓe en surrinoɓe ko ɗum ɓe bonni Allah ha Allah ƴettiɓe ɗo fusɓe waɗa ko lajal maɓɓe yoni Allah subhanahu wa taala ƴettitiɓe Allah hinnoɓe yaafo enen wonɓe ɗo ɓen ko honno jonnuɗen Allah ha o tawni en lewru korka ala mi jonna Allah goɗɗum a jonna Allah goɗɗum ko moƴƴere makko e tawde lajal men no heddi ko ɗum waɗi so tawni ko waɗi si minni en ƴettirndu wasi ko kayru wonta suumaye men sakkiti ɗon sa ƴettiri noon a tinnoɗo a fijirta jemmaji ɗin e ñalormaji ɗin no usta ramadan wonde yewtirde ɗo naane ko wannon kamɓe ɓe andano ko on suumaye woni suumaye sakkitiɗo maɓɓe min kadi mi anda an kadi e anda Allah tawni en fuɗɗode nde yo tawni e rawnode nden tinnoɗen muradu moƴƴuru haray ɓen ɗon kadi ardiɓe yeeso yo Allah hinnoɓe yaafo Ustaz Yero Sow yo Allah subhanahu wa ta'ala hinno mo yaafo waɗa aljanna werde makko ko enen fof wulluno ramadan feƴƴiɗo Cheikh Omar Hussein Khoureys o arabujo filistinienjo wonɗo mudir madrasa Omar ibn al-Khattab ɗo ko jippiɗo Jamia al-Islamiyya Madinatul Munawwara ayyama Cheikh Bin Baz rahimahullah mufti al-am lil mamlaka ko ɓen imminno Cheikh Omar Hussein Khoureys yo arka leydi Gambia ɗo waɗa da'wa on duma ko daril ifta wonno hade wisara shunil islamiyya on duma formaka 1977 Cheikh Omar Khoureys ari e ndi leydi ɗo imo janna imo waajo imo neya hari o jombali Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitimo hanki o surrama ɓaawo alansara on arabujo palestinien jo wonɓe Gambi ɗo ɓen no fandi mo andamo al amana al amma li ta'lim al islam al arabi fi Gambia kanko wonno hoorejo ngal ɗon dendal yo Allah hinno mo yaafodamo yaafaɓe waɗa aljanna werde makko on andi ko waɗata hitande si arti andintinte kadi fi ko yoyti e mayde sam naati suumaye feƴƴunoɗo suumaye arti hitande timmi ay wuuji ɓuyyawɓe hakkunde ɗo yo Allah hinnoɓe yaafoda ɓe yaafaɓe waɗa aljanna werde maɓɓe no wuuji ɓe Allah tawni tawa cellal maɓɓe ngal Allah jaɓinga ko feƴƴunoɓe hooru no hiɓe selli hikka ɓe tawama kono ɓe wata hooru Allah tawnima cellal mangal o jaɓani alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo fof ɗen andita ɗum ka fuɗɗode lewru ɗo musidɓe julɓe tedduɓe haray en memay ɗo seeɗa wona ko lannata ko ɗo woni juma arano on khutbaji aroyoji kala ko mankinɗen ɗo kamɓe ɓe jokkitoto lewru korka hino jogii ɓure no jogii moƴƴereji buy ko addi gon Allahu tabaraka wa taala noddi gonɗinɓe Allah ɓe o wimi farli korka e dow mum wona no waɗirno ɗum farilla e mofteji yawtunoɗi yama joyi ɗon heɓa kulol Allahu tabaraka wa taala ola Allah kum tattakun ɗo rek yoni khutba si tawi maqsad min maqasidi siyam ko fanda e korka kon ko kulol Allahu tabaraka wa taala ko ɗum woni korka sika bange luga ko al imsaku ani shay ko haɗitagol waɗugol hunde sika ka sharia
والإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. ويا أتشو نيامو أتشا يرغل أتشا كلاكو تجنتا تورين يتولو أورا ماو أتشا ديدو جلغا بير الفجر قولا ينقوال هانا نيجل متويا رندون تنيونان بنية التعبد لله عز وجل. تودا أني كوكو أتشو دا نيامو دو أتشو دا يرغل دو أتشو دا بينغما أتشو دا مولما وفاندر دا رندو كو كوركا وفاندر دا رندو كو ريوغل الله تبارك وتعالى. هاي mo acci ñaamugol ko daganiiɗum, mo acci yarugol te jaranɗam no daganima, a acci ɓeygu ma mo Allah subhanahu wa taala daginayi hakkude mo dewgal sunna e farilla, a acci moodi ma e nder balɗe noga e jeenayi walla balɗe capantati ñalorma on, awa si lewru ndun feƴƴi ɗum ɗo koko daganima wiyaɗa ya accu. haray ñaamoygol ñaamete harmuɗo sa ekkitiki accugol ko dagigon haray wonkiki wowti moynema ya accu ko harmi ɗa wawi woɗɗitade. accu yarugol ko harmi ko dagigol ndiyan laaɓuɗan ɗan juus on e wonjo on jinjam on a accide no daganima moyno ya accu beere a jara goɗɗo no waajomata yaru beere samna ko dagigon a wawi ɗum accude balle capantati. debbo goɗɗo a yahanta si ɓeygu ma onon ɗiɗo tunka nder suudu himo daganima kono ka ñalorma suma e mo harmanma a wawi ɗon wadde contrôle hoorema hula Allah kanko debbo on o hula Allah pottodiron gila ka subaka ha nangue mutoya a wawi ɗum ɗo si nduɗo lewru feƴƴi est ce que a yahana debbo janama si ɗum waɗi ñande julde a yahani jatigima walla o yahani jatigima ko yaafo ɗon hara la'allakum tattaquna on naatani alhikmatu min assiyam. an debbo on a ɗaɓɓitoyi gorko janano ɓaawo suumay ɓay woɓɓe ko ñande julde ɓe yirbinta ko ɓe mahuno kon fo e nder korka ka a yahanoyi gorko janano la'allakum tattaquna on hara e naatani an a hulani a heɓani te ko ɗum woni ko fana nawigol accen tu ñamugol accen yarugol koye korka kan jeeya kono nda ɗum ɗon woni ko fanda musidɓe julɓe. ɓuri lewru korka no heewi aranun ɗum alquranul karim koye nduɗo lewru woni ko jippi shahru ramadan allazi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi laylatil qadr inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. yonino ɓural lewru korka tawde alqur'ana koye mayru woni ko jippi. ɗimmum ɗum no jeeya e ɓura lewru korka dammude aljanna ɗen fof udditete, dammude asaman ɗen hay gotal fermetake no nela sa sallam yewtiri noon. dammude yiite ɗen fof ɓe ferme hay gotal udditetake sina ponkanoyɗo hoore mum. si wiyama sokama no woodi udditanayɓe hoore mum goni ɓay siɗa wawi horude ɗa selli a salige horude o sikkuɗa ara ya udditali ngal fermanakima ande hullikat abwabu jahannam liman lam yaftaha li nafsihi. a salike horude hiɗa selli ponkal hiɗa ñaama walla ɗa waɗa ko Allah yiɗa yarlaki fiima ñalorma suumaye yenna e ɗi garasiji ko ɗum waɗi kala no Allah subhanahu wa ta'ala waɗi arsike mum garana e ɗi garasiji yo ɓeytu yettude Allah nedi wondi toon ɗin ko nedi bonde yennugol angal horugol fiimugol wujjugol jattugol ɗi jikkuji woni e ɗi garasiji. ko ɗum waɗi tagoto yello oke nawyugol e garage yafoɗon noon si golloɗo ko garage noga kono koko won ɗon kon woni welani ɓe duwano noon wonde julɓe fewɓe rewoɓe Allah ɓay wiyaga wonde e garage horata ta yeyi on hadis haɗa wattane yiiɗa haɗa dambuɗe yiite ɗen fof fermé cheytaneji murtinayɗi yimɓe ɓe ɗi kolɓe ɗi ceeneɗi haɓɓe ko ɗum waɗi laare marché ji ɗi kum on eno ɗoyti o non woɓɓe kadi kayiddo e balɗe sappo woɓe inna wantere ɓe fuɗɗo addude yimoɓe ama ɓe juulata to woodi woɓɓe wiide no moƴƴinde huntari tawa hoorata min sin fotteɓe mi hokkortaɓe mbuuɗi an komi ɗon ɗa o kadi mi yarata kafe ma mi ala jammutude aɓe tawammi on faami komi faandi kon ka honno ɓe woni wiide wogamɓe huntingol horuɗo Allah jaɓat si tawi ko ɗum hay jungo ɗum mi jettayno tawi mi suɓinano
nge heege ɗo e ga ɗon ka e wuntingol horuɗo wallahi mi sibinama ko wuntingol horuɗo mi ƴettata wuntingol horuɗo na farilla horugol sumaye ko farilla a ponkaljo saloɗa horude wiya ko ya defu kafe huntina yimɓe ɓe ngalla janoyde ha hen dondira oya yahande mustahabu waɗi farilla on taw ɗo gandi ka ɓe woni ga ɗum ɗon danda ga on tigi wallahi lazim sa ɗo ni ko juma wonɗen e juuɗe sa juuli ɗo darɗe temedere a juulani o juma ɗo on ɗon noka dandema ha yowmal qiyamata on darɗe temedere rampirta ɗe darɗe ɗiɗi farilla ɗe juuleten ɗo juma yimɓe yo sendidir pi enen noon ɗen sendidiri en ɓuccay tun seeɗa ɓay ko kawtalɓe men ɗen tori allah fewnuɓe allah artira ɓe ka peewal ɓe faama kaɗo diina ɓe rewira allah no hana rewire no arana en beɗanɗuru maɓɓe idan nelaɗo maki si suma e naati isa dakhala ramadan futtihat abwabul janna wa hullikat abwabu jahannam fa sulsilati shayatin rawahu bukhari wa muslim بمن إذا كان أول ليلة من رمضان سفلت الشياطين ومرجت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب دوكدي رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له وصححه الشيخ الألباني يوم كورغا كو يافر بكاتويجي نلا صلى الله عليه وسلم بماكي حديث من جامي جول كلا هور دو ليور كورغا ودي نافيل ليور كورغا dari wurniti jamma laylatul qadr taw ko waɗirɗa ɗum ko sabu gonɗingol allah e laɓɓinangol allah e tanɗinoygol baraji ka allah nelaɗo maake gufira lahum ma taqaddama min zambi a yafante ko ardinnoɗa e bakkatuji ma nelaɗo maake assalawatu alhams waljumatu ila aljuma wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna ida tunibat alkabair hakkude julɗe ɗen joyi hakkude juma feƴƴinoɗo e oɗo juma hakkude lewru korka feƴƴinoɗo 2025 e ndu lewru korka ɗo 2026 bakka to e toso koy ko wannoɗa hakkude jumaje ɗe e hakkude waktuji ɗin joyi e hakkude lewru korka noon a yafante bakkatuji maɗi kono kosi a woɗɗitiga bakkatuji mawnuɗe ɗin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe arino hiɓe ƴawa mimbar ɓe tegi ngala koyngal maɓɓe ɓe wi amin ɓe tegitoye ngala ɓe wi amin ɓe tegitoye ngala ɓe wi amin sahaba ɓe nani amin ko honnum nelaɗo wiyani amin ɓe famani ɗum ɓay ɓe jippige nelaɗo maki sahaba ɓe min nani aminaji tati ko honnu on ɓeyi komi ƴawata ɗo joni jibril hewtila o wi mouhammadou wi amin mi wi amin ɓeyi kala mo allah tawni lewru suumaye allah no udditi dambuɗe aljanna fermi dambuɗe yiite himo yaafo mo nodda an waɗowo ko moƴƴi ar runkuɗa heɓude ɗon ko yaaforeɗa e ndu lewru ɗo e palla no moƴƴi e suumaye ɗe mo moƴƴide e lebbi ɗin fof tentini noon suumaye no famira an welsindiɗa ɗo ɗi jemmaji e ɗi ñalormaji ha runkuɗa heɓude ko allah yaaforoma yo allah woɗɗintine yurmede makko nde yo allah perdin on ɗon mouhammadou wi amin nelaɗo wi amin o wi amina ɗimmo kala mo allah subahana taala tawni nene mum e baba en onon jogiiɓe ɓen tinne wakkilo ɗum minen ɓe ardigue yo allah hinno ɓe yaafo jogiiɗo gooto yo wakkilo babum min abwabil janna jogiiɗo baaba boora dambugal aljanna no ɗon jogiiɗo nene dambugal no ɗon ɓeɗo falama yiide accitu ko wonda o yaha ta humuɗo lewru korka a jonnanani ɓe koɓe humira no gasa oustas mamadou ba yewti on num kay istiqbalu ramadan wallitagol musidɓe men ɓe ɓe heɓa koɓe horira ɗum no jeeya ko ndu jaɓɓorte nela sa sallam ma kala mo allah tawni ɓeɗo jinnaɓe mum goto walla ɗiɗo o welsindiɗo o ronki heɓude aljanna e juuɗe nene makko o ronki heɓude aljanna e juuɗe bawi makko ha ɓe feƴƴini yenade duwatako nelaɗo maki yo allah perdin oɗo yo allah woɗɗintinmo yurmede makko ne mouhammadou wi amin nelaɗo wi amin tata ɗum ɗum sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi kala nanuɗo inde an o sali juulude e an yo allah perdinmo yo allah woɗɗintinmo yurmede allahu taala wi amin nelaɗo wi amin awa kala tawaɗo lewru suumaye o welsidi e mayru waɗay koye perduɓe ɓen mo jeeya yo allah subahana taala dandu en jeeyede e maɓɓe yo allah rinɗin en ka yiite o naɓira en kaali janna e nduɗo lewru teddundu amin ya rabbal alamin musidɓe julɓe allah no heewi ko rinɗinta yimɓe ka yiite naɓiraɓe ka aljanna
nduɗo lewru walillahi utaqaa min annar wa zalika fi kulli layla. musidɓe julɓe no jeeya e ɓure lewru korka alquran e kaaɗo korka ka wonɗa e horude ɗiɗo ɗiɗi tefanoyte ñande janngo. korka kan aro e wiya Allah o ko min haɗunomo ñamugo, ko min haɗunomo yarugol, ko min haɗunomo tuyo makko kanko tun e ɓeygu makko himo faala oya himo faala. kono min korka kam minni taw ñaamu o ñaamaani, minni taw o yaru o yaraani, o yanaani e ɓeygu makko, mi torikenan Allah accam. Allah ya korka mi jaɓigo wiɗa ko mi accanimo, yo Allah waɗene maɓɓe. alqur'anul karim sa jangay nde gollitirande nde aroye kayre kande wiya hey Allah o ko min haɗunomo ɗanagol jamma, mo rewtotonolam mo immo mo waɗa naafilo tentiniɓe wonɓe ka marakisu tafis immo fo no rewto no waɗa naafilo no janga o ko min haɗunomo ɗoygol fotugol. mi torgema ndaran min alquran am accana o ko jatigi anni Allah yalli acci ani tefore القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. إذن يقول الصائم يعني يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفيني فيه، ويقول القرآن منعت النوم بالليل فشفيني فيه، قال فيشفعان. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. مسيب جلد نجينا يقول لك أيها الكرام neɗɗo nelaɗo sa sallam ɓe maati mo golli moƴƴere hum wote mum ko 10 o yoɓete, o sowani ɗum ha cowalle temeɗɗe jeɗɗi. Allah wi ko hadisul qudusi si wona korka kan ko min jeyi min Allah, ko min yoɓata horuɓe ɓen, ko ɗum waɗi hay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam anda neɗɗo si hoori ko jeɗi o yoɓete korka farilla. naafilo ɗon ɓe wolani man sama yawman fi sabilillah زحزح الله عن وجهه النار بذلك اليوم 70 خريفا. بمي مهوري كركا نافيلو يلا الغوتا تاوكو في الله جبني ما كركا كان تنين غوتو الكاميسا غوتو سابوي تاتي سابوي ناي سابوي جو يوم عرفه يوم عاشوراء يلا الغوتا الله جبني ما الله ودintinay e bandu mandu yite sabungal yalla dum ndunguji capande jeddi 70 years. si naafilo ngeɓi ɗum ñallal gotal ka suuma e sikku ɗon ko jel ko ɗum wata nelaɗo maki a sawmu junna. korka ko heedode waɗete protect sila horude arayɗa woɗɗodirde e yiite, yo Allah woɗɗin en e yiite o danda e yiite fe sabu ka ɗo korka haray ɗum ɗo kadi no jeeya e ɓure mum no jeeya e ɓure korka. Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko o yinde juulirde masjidul huda ɗo, o yiɗe dambude ɗo wodi dambugal spécial ngal Allah waɗanoyta ɓe fof ɗe naatay ka juulirde ka huɗaɗo. kono no wodi dambugal wiyetengal rayyan VIP ƴawoɓe plane ɓen ɗo no wodi ko wiyete first class e second class, ɓe fof koye ɓe yaha ɓe yewta e dow jam. kono ƴawoɓe plane ɓen ɓe andi service on na goto, toppitagol ngol na goto na gotum. si arama kadi ka airport ministre ɓen e président noon salka o faɗoto pile noon ɗon kadi may Petit Mamadou ɓe gandina gotum ka sal o garayno organise a VIP yawmal qiyama. ɗum ɗo ko nandintina ɗum tun ɗo Allah subhanahu wa ta'ala walillahi almasalul ala ko woni ko Allah ko ɓuri mawnude. Allah wi ɓe horuɓe ɓe mi teddina ɓe min jogii dambugal ko aljanna wiyetengal rayyan ko ɗon ɓe naatiroyta. Allah wiya honta hooraynoɓe ɓe immo ɓe yiya naate, si ɓe naati hay goto naatirta ɗum si wona kamɓe. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimin wastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مسيب جلبة الدبة كادو كوركا هكا جوجي نفوري جبوين كوركا كان والله ينقلو وهبا كويته كل الله تبارك وتعالى نيوتر لنان نون كوركا والله ينقلو
o wawa laɓɓinande allahu tabaraka wa taala. enen hombo andi horuɗo ko allah tun, allah tun andi horuɗo. ko ɗum waɗi kanɗum o yi julde yingono toon, janngol alqur'ana yingeno toon, ittugol sadaka yingono wawi nadde toon, kono nge heege ga ɗonka. ko ɗum waɗi wattane yiila o yi sappoje ɗen ɗo buynade wono noon ndu yaranda noon woɓe sortorɗo. ko ɗum waɗi allah wiyani onon julɓe ɓe mi farli e dow mon korka ko amanu o wi. si iman ala wallahi a jofinoyta ɗum ɗo welasi wona fi allah. ko ɗum waɗi allah wi ɓay tun horuɗo ko min o laɓɓinani tigi 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 tigi. ndi joddi ɗo mi rewnatandi e annabajo, mi rewnatandi e malayika, ko min e makko tigi woni ko jaɓodiroyde. yo allah yoɓoye ñande jam. par ce que hon ɗum waɗi mo ɓe no wawi nadde ɗo ñaama yara yalta ƴetta gosordu mum waɗa puccok pacak. e boy hande noon no wuli, e boy xam nga rek tawi dafatanga de taw ko ñaami ha. wallahi won ɗum haɗatama wadde ɗum goto pet allahu tabaraka wa taala. wallahi ko ɗum waɗi si goɗɗo hoori a weelama a ɗonɗama a laɓɓinanali allah woni a heɓoyali joddi ɗo woni son jaade. ko ɗum waɗi hoori sabu allahu tabaraka. mawɓe men ɓen noon ɓe wiyayno honno yo allah waɗu en hooruɓe wotaw waɗu en ñallirɓe. ñallirɓe no woodi de, acca ñamugol, acca yarugol, acca ɓeygu ma kono tawa ka ñallirɗo. oɗa acca ñamugol, acca yarugol, acca ɓeygu makko tawa ko hooru. nelaɗo holli en man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharab. kala mo accani worugol fenande, seedito fenande, gollira fenande, allah haajaka tawi ko kanko yoɓata. ko accuɗa ñamugol ko an andi toon ko non waɗi, accuɗa yarugol ko haajuma allah wimi yoɓatama. kala ko a waɗirali sabu allah ɗum noon tagoto jawɗum noon amilatum nasiba tasla naran hamiya. yo allah dande geege ɗo balle nogaye jeene ƴetta ɗon kay genage wulde tawa kadi a yoɓoytake miijiti. on ɗum haɗata yoɓe nde ko sa bonni golle maɗa. ko ɗum waɗi korka gite ɗen hoore darata ko harmi, noppi ɗin hoore ɗi heɗotako ko harmi, ɗengal ngal hoore a ño'ata, a fenata, a waddidirta, a yennata, a huɗata, boneji ɗengal ngal fof woɗɗitoɗa. ngo jungo ma ka balance ka marché wonɗen régulé balance ji mon. onon noon balance ji mon ɗin fof no régulé yahoɗo régule balance o. goɗɗo wiyeyam kilo a deseri toon, a heɓi ɗum, a yehi a humtoroyi ɗum, no wulmini ɗum. peesoya tawa ko feccere kilo walla no manki kota. a ƴetti ɗin mbuuɗi ɗon a soodi huntade a huntiki hande ɓeygure mande. nelaɗo maki kullu lahmin nabata ala suhtin fannaru awladi. kala tewu ne'irangu ko harmi ko yiite ɓuri handude ngun. honno ɓe wiyata hande sa suɓi a heɓata. nelaɗo ma kala mo suɓani si allah nangoy wonti ganga e wucca e ɗum o weddo ka jahannama ka futto e ruɗanga de waja na wiya suɓata yo artum on tuma nden on tuma nden ala to on tuma allah no wawi taƴude balle maɗen hakkude ɗon tawa tubani. honno tawroyta allahu tabaraka wa taala. musidɓe julɓe tedduɓe, haray waktu on koko lanni. lewru korka ari, lewru sadakaji, lewru yurmedeji, lewru maslan huntingol horuɓe, lewru andutugol ɓe ɗo miskinaɓe ari. ko waɗi ɗum hitande ko lebbi 12. allah subahana taala waɗi lewru wotuɗu ya hawtude ɓe ɗo miskinaɓe. tawono kaccitaɓe a kaccitotako, tawono suɗɗude si hewtigo ndu waɗa e kurkur ndu andindirama wiya fusi yata ɗon fewndo ɗo de. a soƴƴali no muusi, tawono ñamude ñalorma ñama, tawono yarde a yara. ijata heege ko ni muusiri, e jaka ɗon ka ko ni muusiri. eneɗa andi lebbi 11 woɓɓe ko noon wayi. si ɓe okkoraka wallahi ɓe ittatako, si ɓe okkoraka ɓe soƴƴata, si ɓe okkoraka ɓe hirtotako, si ɓe hirtiki hande ɓe jibi fi dépense jam. ko ɗum wiyete miskin. miskin ko jogiɗo, ko jogiɗa ko yanatama, ko ɗum wiyete miskin.
ɓe ɗo ɓay en mettodi e maɓɓe nge heege muusu nge ɗo e ka ɗon ka muusu ka ɗo e jata ɗum no muusi annditen ɓe ka suumaye ɗo si feƴƴi kadi annditen ɓe o faami wonde ñammingol weelaaɗo haa o haara o daro dannda wonkiki no ɓuri margol ino ɓuri o kewani mahugol jaami tan wonki nela sallah sallam maaki suudu kaaba ndun ndu yirbineede bakkatu mum on ɓuri foygitaade edi yeɓugol wonki julɗo wargol julɗo wonki no teddi non no jeeyaa ko waɗata haa wonki waawa heddaade ɗo kotiki ñaameeki yari haray wata en welsindo e ɗiɗo sadakaji e wonaaɗi itteede wakkilo ɗen e muradu moƴƴuru e allah subahana taala tawni en ɗo yo tawni en lannode nden ko ɗum waɗi no jeeya e golleji moƴƴi on tigi eto timmina alqur'ana on laabi buy e nduɗo lewru o kasa noon goɗɗo wiya oustage min sina corteji daɓɓi ɗin mi wawata fillito ɗi nelaɗo maaki mo jangi har feere wootere ka deftere allah ko bara sappo yoɓete ɓe wi mi wiyani alif lam mimo ko har feere wootere alif on ko har feere laamu on ko har feere mimo on ko har feere janngu fillinnoɗa e kanko e timminɗo alqur'ana o si tawi kalfeje ɗen foti baraji ɗin haɗay ko gooti ko dungoɗa ɓurete ɓay haray mo rewde aayi geɗen mo taskade kono nayen ɓuddu dambugal ngal fi a wawata janngude towuɗi ɗin ta ɗum haɗe fillitagol leyɗeji ɗi no jeeya e ko lerɗinte kala mo allah newnani waɗugol umra e nder suuma e hino moƴƴi kon ɗum waɗi affaire hajjungol satti joni e leyɗe ɗen fowno ta wiwnon ko hajju tun a ala coggo hajju si a ɓuɓɓiji ɗin ko plan na ko woni woya ñaamo walla sooda tumɓe a waɗa e plan mara ɗo seeɗa mara seeɗa joni heɓa coggo umra nelaɗo maaki yani umratun fi ramadan taadilu hajja riwaya goɗɗo ko ɓe wi taadilu ɓe wi ka hajjatin mayi ɓe wi waɗugol umra e nder lewru suumaye baraji mum no fota o waɗɗo hajju riwaya goɗɗo goo wi mo waɗi umra e nder suumaye allah okkay mo baraji wo hajjuduɗo e ammin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewndo ɗo patron ɓe buy njulaɓe buy ɓe waɗay programme maɓɓe fewndo ɗo ta wonko ɗum ɗo na wigol ko addoygol ɗum contenaire to jippina e somi yeehi ɗum ɗo ko ɗum ɗo mi nattinta ko ɗo tun wonɗa e ndaaro julde ma wotere ka masjidul nabawi o juma mo julten ɗo ɓe juulimo ko jumaji wulure ɓe yoɓa e paɗen joni ko jumaji jelu juuleten ɗo ha eɓen juma goto ka juulirde nelaɗo jumare wotere madina ko jumaji wulure woni ko won tigui yoɓete enen ɗo sinde jaɓama yo allah jaɓan en ko sappo feƴƴataɗo wonde julda ha heɓa wulure iwen madina ka sare nelaɗo aren makka ka masjidul haram nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki juulugol waktu goto ka masjidul haram ɗo baraji mum no fota o waktuji guluji temeɗen no gasa julɗele joyi tun ko ɓay tun ko hutba na ɗum mi lantono sasa ramadan kamɓe oɓe hoore nden no moƴƴi ga gardi ɓe tappana en ɗo joni kono sen juuli ɓe wolla en sallah joyi bal waktuji joyi e subaka haa ka geeƴe mo juuli ɗum makka allah subahana taala jaɓanimo ko masjidul haram ko duuɓi jelu juulataɗo ha hewtoɗamo sen gayni hutba on usas ramadan ara ɓe calculi ɓe wolna en ko jeli an ɗon kadi ko contenaire ji buygoy kam sikude ɗum ko sama galano te andande yahatade haɗa kala mo allah newnani ta wi taguet min ko hajju ɗum si allah newni alhamdulillah rabbil alamin newnani yelko wonga ko yo waɗa umra e suumay haray en torike ɗum julaɓe ɓen e kala mo allah newnani haray yo allah subahana taala ɓeydan en jaam o tawni en fuɗɗo dunde yo tawni en rawnode nden rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma kama ballagtana shahra ramadan اللهم وفقنا لصيامه وقيامه وتقبله منا على التمام والكمال يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتجاوز عنا سيئاتنا
بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصومون شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.